Maya payabak ko. Kaya katamo la pong iyabe, karing kaya katamong panalangin ding madsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Mark Christian Manalo, Amanoknangan, Angeles City, at Miss Clarice Viniegas, Manoknangan, Pulong Kakutod, Angeles City. Makatakdang kasal king November 8, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Dave Justin Ramos, Amanoknangan, Babosakan, Porac, Pampanga. At Miss Girlie O. Leasing, Manoknangan, Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king November 25, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Marlex Sanggalang, Amanoknangan, Malabanyas, Angeles City, at Miss Rizette Lagman, Manoknangan, Lourdes, Northwest, Angeles City. Makatakdang kasal king December 3, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Adrian Santos, Amanoknangan, Santa Cruz, Porac, Pampanga, at Miss Fredeline Joanne Mananlansan, Manoknangan, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Makatakdang kasal king November 8, 2025, ang maganap Holy Rosary Parish, Angeles City. Nung ni naman po kaya katamoy nga timbalong na namang bagay, o pamikatagon ang malyaring maging sumbagal, king kasal daring mesumbitla. Sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idaon tayo po'y misa ngayon para king kapasalamatan dari. Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Daisy Garcia and family, Harold Valencia and family, Mr. Merlita Aladin and family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyut Jr. and family, Jensen Evaristo and family, Alvin Miklat and family. Para king special intention dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana. Para king birthday blessing ng Romel Aladin. Para king complete healing ng Rosalina Sarmiento at Elena Cortez. Pakipangaditala na mapuring kaladwadari. Para king death anniversary ng Ponciano Limyak and Estelita Limyak. Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emigdio Tuanyo, Among Teodolfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Senior, Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Jesus Senior, Herminia, Elias, Gregorio, Constancio, Rosalie, Victoria, Maria Ana, Arnel, Christlyn, Lucila, Reynaldo, Noel, Emily, Benita, Juanita, Segondina,
Javier, at ding maldang kaladwa, king purgatorio. Kinglagyo ng ipampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod ng Dios, sa ting sala, ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Pakamalan kong kapatad, abayabe tayang pagmasusyan iting banal na Eukaristiya, king kadwampulot siyam ng Domingo ning karaniwan a panahon. Ing ginupagan na kanak katamo king sabla, makwa king pamamalagwa, dahilangan mabiyasa tang bibata, manaya at mabagasa. Batangan pong maging karapat dapat si siyang talapa at panyawad talang kapatawaran ding kekatang kasalanan. Ikang mituburan ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi Ginoo pakalulu.
Ginoo pakalulu. Ikang dinatang bamulangausan sumisiring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamot, king pangapatawad na ring kasalanan tamoy, dala na katangan sana, king diela nangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya talananggang daptan mo sana king kapilanman ing miyakmala ring lubmi king keka. Pankanita, asuywan mi ing dibinong kamalan mo, kambering pusong tapat. Itingan po adwan mi king kapamilatan ing ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyet magari kambe mo at ning banal ay espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Exodo. Ding Amalekita, di natangla at selakayan de ing Israel karing Rafidim. I Moises sinabi na kang Josue, mamili kang tauhan mo at bukas abak wal kang makilaban karing Amalekita. Ako talakad ko king taluktok ning talimundok. Tatanlan ke ing tungkod ning Diyos. Depatan ng Jose ing sinabi ng Moises, at may kilaban niya karing Amalekita. I Moises, i Aaron, ampoy ihor, minukitla king taluktok ning talimundok. Kabamuring tatas nung Moises din takdena, magwagiya ing Israel. Dapot kapudbeba nala, ding Amalekita ilaring manyambot. Ikwaram menikal takde ng Moises, inya kinang walang maragula bato at binilire kagulutan na, ampong karenya linuklok. I Aaron at ihur, sipnuro rin takde na, mingat bala kayam, makanyan lang menatiling makatas, ding takde ng Moises,
ang gay niyang limbog yaing aldo. Hi Josue, gisa na lang pemate, king pataram ding Amalek, ampo ding tao na. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po. Ing kasaupan kako, manibatan king Ginoo ameng awaking banwa at labwat. Ing kasaupan, kako manibatan, King Ginoo ame ang awaking banwa at labwat. Iyat na ko laring panimanman ko king bundok. Nuka rin manibatan ing kasaupan ko. Ing kasaupan kako, manibatan king Ginoo ameng awaking banwa at labwat. Ing kasaupuan, kako manibatan, King Ginoo ame ang awaking banwa at labwat. Kapilan man nakasana paboren mitatalmak king burak. Ing talaingat mo eya mamatukba. Wa eya mamatukba ni eya matutod ing talaingat ning Israel. Ing kasaupan, kako manibatan, King Ginoo ame ang awaking banwa at labwat. Ing Ginoo yaing maningat keka at lililong keka. King bandamong wanan makasadyaya. Nakaakwang dasna ning pali ning aldo, ampon ning aslag ning bulan ning bengi. Ing kasaupan, kako manibatan, King Ginoo ame ang awaking banwa at labwat. Ing Ginoo ingatan nako king sablang dewakan. Ingatan ne at banten ing kaladwa mo. Ing Ginoo ingatan nako king paglako mo. At pamagbalik ngini at king kapilan paman. Ing kasaupan, kako manibatan, King Ginoo ame ang awaking banwa at labwat. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Inyasukat kang epaing gulod, king sablang apag-aralan mo, at silpantayanan matibe. Emo kakalingwan, nung ninuring meging talaturo mo, at nung makananong manibat pa kanitang malati ka, balo mo no ring banal akasulatan. Balo mo, king kareti, malyari mong apag-aralan, itang kabyasnan, apayinturo king pangaligtas mo. King kapamilatan ning kasalpantayanan kang Kristo Jesus. Ing sablang at syukaring kasulatan, pepaisip na nga ning Diyos, at malyaring gamitan, mit mong kapakinabangan, king pamituro, king katutuan, king pamaglaban, king kamalyan, at king pamitulid, king balakit adapat, at king pamianad, king banal a pamibiyebye. Makanyan yaping maging matampa at makasadyang gampa, king nano pamang mayap a kararaptanan, ing taong susuyo king Diyos. King arapaning Diyos, ampong king arapa ng Kristo Jesus. Amukom karing sablang tao, mabiye ampong menga mate. Ampong alang-alang king panyatang no, at king pamag-ari, maigpit kong apanabilin keka. Ipanaral mo sana ing amano, at makapanahon man o ali, emo patugutan ipanaral. Labanan mo ing kalaraman, itulid mo ing mali, at patatagan mo lo, king kapamilatan, ning mapibabata, at maingat mo, pamituro karelo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
pano ning Diyos, mabiye at gugunyat. At sa sagiranaw, pati ing kalihim-lihiman ng panandam at isipan ning tao. Inginu manatili kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kay bat neng selita karela ing metong at alimhaga, banang ituro karela king sukat lang manalangin, parati at kapilan man, era painan ing lubda. Nga nang sinabi, ating metong hukom, king balen, metong balen, ni ing Diyos ene katakutan, ni ring tao ene nagagalangan. King balen mo ring ita, atin mo namang metong babaeng may balo, ay patugot lalapit king hukom. Yayawad na kaya, ibiyeye po ing katuliran ko laban king kayamano ko. Malambat a panahon, ene buring pakiramdaman ning hukom. Dapot bandang tauli nga na ning hukom king sarili na. Agya nga lakong Diyos sa katakutan at alakong gagalang at tao, dapot ang tining ena ko patugutan lilingas-ngasan ning may balong ini, si kaswan ko ing mirinan niyang katuliran, nung ali, ena ko patugutan pangabalanan at pota magisan ko pa pasensya. Ating ginunga na pang tinuglong, hapansin nyo itang sinabi ning Marokaw kum ay ta? Ngeni, ing Diyos, yapakaya ing mabisang munye katuliran karing taong pinili na amamaos kaya aldot benge? Paibalam ya kayang sumaup karela. Sasabyan ko kaya kayo, agad-agad ng sikaswan ing katuliran da. Alang pangabalam, daptana. Dapot po tanging anak ning tao datang yaketi king yato. Atin niya kayang dasnan at taong maniwala at manalig kaya? Pakamalan kong kapatid, ding mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kay kongan. Lawen-lawen ko po rin kay katamong TV ne po. Pakaimpis din TV ngeni. Aywa pansinan. Muri kong balikan na nyarugungan ako. Diyos ko, dagul yang bagyay ning kay katangal tar, ketang kay kamin TV. Ewari po rin minunan TV at nila pang makanyan ne po. Retang bubuklat at nila pang pasbol. Aga nakapurguan niyang anako, ating kong obra kanita, na yung obra ko, sung Domingo na, imakurgo, noranyan niya. Anyapin, manalbeya, balurereg batua, superstar, ne po. Ponen datang yapoy tatang ko, Domingo, nano yung atin sung Domingo. PBA, ne po, basketball. Nyapin po atang dasna, ne po yung mako, siyempre, yung padre de pamilya, nang Albenyo, basketball na, nga na, imakurgukan ta, lipa me, nga na, mutakwet ang TV. Chuk, nga na,
3 points. Basketball yan po. Punta kay kanita, nga naning mga ng tatang ko. Pero sabihan, time out. Yan nga ng mga ko, time out yan. Lipa, may pangan. Tara ka na naman po. Lipa, jug. Parang kailan lang ang mga pangarap ko. Pagkatanay atigay po. Kadantang nagtatak ko kinangwayang biro ring miminumya po tamalbi ang basketball. O no, tsura na naman kenyan. Lagwam, anang mako. Tanak naman, chug. Foul nga na. Kapagal ko nga ako. Ay ginuko nga mo na po bilang anak. Lipat kene, lipat keta. Ngeni, lawen mo ren TV. Chug nga mo. Milipat ne. Halikigisingan na kayo, makagising na kayo. Tutungi ko kayong panahon Ganyan niya mo, bilipa iya. Ganyan niya mo, sikan niya. Ganyan niya mo, kamay naya. Tsuk nga mo, madaya po. Kanita rugo, gana-gana. Puntalan me pa. Malambat. Ganyan po sa neta na keng tsuk. Mabilis. Mga lagwa. Lawen mo po, kanita, potang magluto ka, sungkitan mo reng sampalok. Linisan mo reng sampalok. Pabukal meng sampalok. Dunutan meng sampalok. Kanita ka pating sigang. O ngeni, buklat meng paketi, ibulos me, sinigang mix. Mabilis niya mo po. Kabilis mo na dati rugo. Ibabad mo. Isapad mo. Kay ba't palupalwan mo pa? Napalupalo ng barok po. Watang kahit kanita na ano pa yung mayayaliwang seremonyas. Bayo merugo apipi o ngeni. Basta liblog me, blugugu. Yari kaya rin sulod mo Bisane tapo keng mabilis, bisane ta keng malalagwa, ating resulta. Malalagwa, akwa mo yung muri mo. Malalagwa, at tune keng harapan mo. Mag-deliver ka, mo tune tambing ken. Po. Kaluguran kong kapatad at ng kasantingin paganakaning ginu, kening ebanghelyo tamo. Na king pamanalangin, mo akwa keng mabilisan. King pamanalangin, mo akwa keng mamalagwa. King pamanalangin, buri, pwedeng instant at tune keka. Lord, buri ko makanyan. Potang kauli mo at tune. Ali siguro, po. Ing ginu, binyene pang halimbawa, ining ukum. Ukum ay tatakot king Diyos, tatakot king kaparan tao, alang katakutan. Pero ating meto nga may balo, patugutan. Aldot bengi, manyawad yang katuliran kening hukum. Tandaan tamo po, babae. Kitang panahon ng ginutang Heso Kristo, paneke sasabihan nini, with all due respect, kareng babae, kanita po wala lang boses deng babae. Po. Nung may balo ka pa, lakwas na ka lang boses kasi itang kekang identity pining asawa mo. Nung wala na yung asawa mo, wala na ka naman. Nino pang makiramdam keka, wala na. Pero, ining babaeng may balo, po sinuko. Alang patanat, manyawad niya, kay nga pong king hukom. Anya pinining hukom, pagbigyanan kesa kay kanong malilingas-ngas siya, kesa kay ngaldot begi, ay patugutan. Bahanay malako nga na banta, naku mikapali buntok kaya. Lawen yita, nga naning gino. Ingukum, marokya. Ingukum, alang katakutan. Pero panusigane, ining babaeng may balo. O yung Diyos pa kaya? O yung ginupa? Amalugod kay katamo. Amaganak ka kay katamo. Apane magkalub king pamangailangan tamo. Nakatakaya kaduagad pakibatan. Di mas lalo nakatang pakiramdaman, di mas lalo nakatang pakibatan, pero nang kaya nga kupen, kailangan mabiyasa kang manaya. Kailangan mabiyasa kang mibata. Kailangan marati kang magparati. Kaya, bakit? Kasi po, ing panalangin, it's not only result-oriented. Itang
Nung nangakwa mo kay bat, aliwa mo po ito. It's not only result-oriented, but it's process-oriented. Kabang manalangin ka, nanong magaganap keka? Wari po, kabang manalangin ka, mas lakwas kang maging mapasensya, mapanupaya. Kabang manalangin ka, mabiyasa kang manaya. Kabang manalangin ka, lakwas ka titibe, tiwala kay nga pong Ginoo. Kabang manalangin ka, kanita ka lakwas mi papalapit kay nga pong Ginoo. Ale? Opo. O iting magaganap ka, kabang manaya kang manalangin. At meto nga akit tamo keni, at intang panaligan, itamo maragul ng bagi. Naitamo may natamo, naitamo, tamo nga nagyuing sabla, pero pwede kang panalig. Kaya, at ya, nakapaboren. Anya pong Sabadong milabasan, naliwa po yung napon. Wari po yung obra ng paring mataba, kay ba't nang may kumilya, potang panalangin ng malda, numanuya. Lukluk ya. At potang makalukluk ya, kan tayo po minumdanum, po. Kabang deng sabla, makatalakadlangan. Magmisa ko po kaya ni King Manibawag Pasig, po. So, linukluk ya ko yung paring mataba. Miminum kundanum. Haro, pot penamdaman ko po, ginalgal ko. Nga King Knights, mamayon, nga nakako. Alipo, Diyos ko nga ako. Nimilerapan King Metong, mamayon nga ako. Peki batanak, halipo nga na. Ay Diyos ko, bayayatakin ako, ata nga ako. Diyos ko, sopan niyo ko po. Antabayanan niyo ko nga ako. Lugod ni nga pong Ginoo at hindi hinapit ka na. Balo nung itang lektor, itang EMDC. Among dindam niyo po ngayon. May buko sa gapan ding night sa rin. O sabihan day, mama, yun, minayon pala. Ngayon pala, itang ngayon na ito, ya po ba kanyan? Po, noon tektonik, karatakan tayo, itang kakanyan niya. Na panamdaman ko yung luklukat ko, bala mo, yalsara ko, yung puso ko, bala mo ko galore, bala may yataki ko. May buko pa niya gapat ditang night. O sabihan day, mama, yun. Kaluguran kong kapatid, ikit yung po retang mag-viral videos ka rin ayon. Metong mo yung damdaman mo on the background. Lord, tama na. Lord, tulungan mo kami. Lord, have mercy. Lord, save us. It's an affirmation that there is someone who is in control of all. Nepo. Ating mas bigit kay katamo. Ato ining kay katamong panalangin ngene. Naitamo kabang manalangin tamo, balo tamo, at sungan kaya ing sabla. Anyapin rugo, itangetamu agyo, ayagyo tamu ulina. Tangetana ayabot, ayayabot tamu ulina. Tangetana asadsad, asasadsad tamu ulina. Yan naman po tang halimbawa, sinulong ingke katamong biye, king kabiyayan halimbawa, sinulong ingke katamong achievements, king biye, at sabihan da kay kagaling mo nga rakeka. Naning mo na ang pakibat, ay rugo, king lugod na, ni nga pong Ginoo. Na ega na ganang at suko ngene, uling may nalig ko kaya, uling may niwala ko kaya, uling ay ko tinabili, kay nga pong Ginoo. Yan ing panalangin, o yan ing daralana, king bahalang metong kay katamo. In the process na manalangin ka, dakal magaganap, king kabanalan, king kekang mismong biye. Anyapin po nga na kining ebanghelyo, tinyang kutanging Ginoo nga na, dapat po tanging anak ning tao datang iya ketiking yato. Atin niya kayang dasnan, taong maniwala at manalig kaya. Palagayo po atin niyang dasnan. Yako po bakibat po sabihan ko kaya Lord atin po, dem pong tao manibawag nga ko. Ale. Amen. O nung makanya ni pasyag tayong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang king banwa ang koniyado, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, payang agliking upaya ning banal espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalang mo payang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut,
tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mepye. Pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman ketiban mukum ka ring mabie ampong mayang amate. Sasalpantaya ko king banala espiritu, king banala kapulungan, katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliyang meding mete at kimbie alanganga. Amen. Manalangin tamong ening mitmong sika na naluban timoy nga adwa na kay katamong Jesus, King Aldoyti. Ngatangan pong sumabi, Ginu, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Para king banal na kapulungan, ing sakramento ning kaligtasan, king kapamilatan ning kayang liturhiya, ampon panalangin ding kayang miyembro, makapanatadyasan ng panibayong kalam, para king meto ketawan. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Para king Santo Papa, ding obispo, at sablang pamuntok ding banal na kapulungan. Mi biyebiyelasan ang susuyo, king mitmong tepangan, kababan, ampon pamanalig, king sao ning Diyos. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Para ka ring sablang paring misyonero, ding reliyoso, ampon voluntaryong laiko karing misyon, maging matibelesaan ang talapanatad, ning maya pabalita, ampong magpatutu kaniti, king karelang pamibyebye, makaayon karing pamagpaulagang karelang panaral. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Para karing sablang memalen ning yato, kaniting panawon ning dakala sakuna at kalamidad, miral sana, karing puso ning balang metong, ing tunay pa magkaparang tao, ing pamagmasabal, king ikakayap ning yato at ing kalikasan, ing patas, ampong makatuliran na pamagobra, king kabiyayan, ing gustong pamagamit karing impormasyon at balita, at pamanuki king tuturo ning ebanghelyo. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Para ka ring sabla tamong aklis, kapag nasan, ampong darawon na panalangin kaniting misa, ipagkalugnasan ng Diyos, ingke ang kaburian. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Ngeni, adwan tamo ing sarilitang kapag nasan. Ipanalangin tamo, king Ginu. Ginu, pakirandaman me ingke kang balayan. Ginong Hesukristo, papanatilyan mo keng tapat, at mitmong tiwala king kaya kaming pamanalangin, uling maluming, pakiramdaman na kening ipa, potang manyawad kami kaya, king kapamilatan mo, uling ikeng ginumi, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamang daon, matanggap lara paning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning ginuiting daon karinggamat mo. Kiya kapuri ang po'y kaligayang lagyuna. Kika sa plala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo, o Diyos sa ginumi, pagkaluban mo kaming timawang pamisip, para ka nga suyuan karete muring kalam amenibad keka. King kasopan ning grasya mo, luminis kami sanang lubos, karete muring banal a misteryo, agagampanan mi king kasuyuan keka. Itingan puwadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ya kayo, At kaya ka antimuri. itasyo la rin pusuyo, Makayas nala king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ang pon matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Dios king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasala la rin kaya kang anak at mi parayuking siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilataning daya ning anak mong mapamintuat ning upaya, ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak king kaya kang Santa Iglesia ban maging metong laing pa, antimonong makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak at ing banal ay espiritu. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel, karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya layon makyabe, king alantok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingan upuri. Ikapining banaloy pay king sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu mantimoy titi pangambon kareting ayin biban pabanalanala, at parake kami gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning Biena, king pamaylas sampon kamatayana, kinwaning tinape. May pasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti karing disipulo nat nga na, kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na at ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang po nalananggang tipan, amibubu para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran lading kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo Medea, I Cristo Medea, I Cristo Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipay kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, daraw miya kekay ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kekay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oy paing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato ban miganap ya sa king lugod, kambe ng Leo ing Papa mi, Florentino ing Orsobispo mi Pasiano, ing Obispo emerito ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King mit mong katahimikan, kaya katamula pong ganakan at ipanalangin ding kaladwang panalangin at darawon tamo kaniting misa, king alaalay. O malugod ming ipaking pakalulu mo, idala mo la at ding sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biyalananga. Ban kambe ning Nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ing mal ng esposo, kambe ring Nuana Apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking ke kabaning panahon. Apor yan ang pon apaligayan da kasana king kapamilatan ng Yesu Kristo anak mo. King kapamilatana kambe ng pon keya kagumning banal na Espiritu sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos si panglubos mayupaya manggaman king alananga. Anting neto nga familia maustapo king malugod tangit pa king panalangin tiro na ning Ginoo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Palugot mong ipagkalubing kapayapan king panahon ban king kasopa ning pakalulo mumitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal, akapulungan mo. Layon meng pamayapan ang ponpisan metungan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimo. Bakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kay kongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuwan na ring maiyaos king dulang ning kordero. Ginoo, ako matangpang tanggap kaya ka. Dapat iyakas ming amano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasa ti sadsad, hangga king biyela nangga. Amen.
Manalangin tama. O Diyos sa ginumi, pagkaluban mo kaming magpamagparati, king pamakinabang mi kareting kalab ning banwa. Ba kaming magkamit kasopan king biemi keti king yato,
at mabiyasang dapat ka ring makauli ke kami king ligaya mong alanangga. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo sagli. Atinda mo pong second collection uling third Sunday po ngeni, yapin po yung dadalata mo king Archdiocese, yapin po ngening bulan ng Oktubre, yapin po yung World Mission Sunday ne po. So, kumuntalangan po kanyan, king karin po, ban makasawap ka rin yaliwang misyon na ning simbahang Katolika. Abanggit ko na po kayo, yung pisantano pong pengadi, deng miyaliw, deng kaladwa, king katamo pong daraw na alaalay. So, reni po, di paragulyata. Balaragalag ko yung ikut-kut dar kiyan po. Ane karagul kamuan taya kanu yan. Halipo. So rempo kay katamong pakamalan na may angubye, magumpisata no pong ipanalangin pasibayo po, deta pong kay katamong lamak ka rin, ela pumunta kay paring mataban po no atin tapong project, yapin po itang bell free. With bell, syempre itang bell free, etong na naman structure ay talakad tamo, tinang gastos, pero reta pong bells, manibatla po nung magkamali, Belgium pa mo, po. So, deni po medyo makialagala, niya pinabiyabi tamo po king isop-sopan na nuyamang kabayat, nung dakal lang bubuat, maging mayan yang anting pat-pat nga napin. Kaluguran kong kapatid at pangmetong, babalikan tamo po yung debosyon karing maldang kaladwa. Yapin po manggoso mo naman. Deni man po rin proceeds na muntala naman po ketang bell free. Kareta pong mitutukan api bale-bale, kempong gate you, malapit keng dalan, karin ko po gawang altar. Tsupo ka rin ng cross, kandila, o ating ko pang pictures na rin may angubye, pwede na pong iabe, ang po itang listahan kasi po ilang pangadyan kureta po tang tuliran na kayo, karing pi bale-bale. Magumpisa ta pa po, dahil nga liwa ko tang da, bisala naman. Tabi may ilimit tayo pa po, tayo puwag yun po niya. Pinlimited la pa mo po rin mitutukan, milapitan para po kayong pamanggoso, pamanalangin ka rin maldang kaladwa. Yako po mismo, munta ka rin kayong harapan bale, at manalangin para ka rin kaladwari kaya kong pakamalan. So sana po, arening adwang pamagdebosyon king maldang kaladwa, agam panantala anting metong parokya. Kempong 31, katatawlya na po ning bulaning Santo Rosario, datang neman po ing Nuana Virgen ning Lourdes, king batya po king National Shrine, karin king Manila. No? Atin tapong bisita on 31, ang gaya pong November 8. Anya po ring maldang kaladwa, mi pangadila po novena before November 1, and after November 1, misundula pa mo rin pong mipapanalangin, uling at tsuyapin po ing Virgen ning Lourdes. Sana po, keng 31, mag-announce kong pasibayo, ketan details na po, din kaya katamong programa on October 31, and na po kapupusan, culminating activity for the month of the Rosary. May lungkot ko po ata. Ayali kayo, talakad ko po. Ing ginumanatili kaya kayo. At kaya ka, Antimorin. Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia, kilagyo ng ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umetana etapa tugot manalangin. Salamat, King Diyos. Maya payabak po.